vos parece. O primeiro punto que quero tomar é a cuestión da escala. Escala. Por que escribo este libro? Primeiro porque me pediron, porque escribí unha vez na prensa, escribí un artículo, non sei por que, saliume así defender os estados pequenos, o editor de A Través, gustoulle e me pediron, por favor, que fixera un libro. E tanto insistiron que o fixen. Non que fixen o libro. Entón, aí quedou. Porque o que me interesa... Buenos días, profesor Meseguer. Encantado de verlo de nuevo. E por qué? Porque a cuestión da escala, que unha economía sempre estamos co diñeiro, non sei que, a banca, tal, bueno, e a economía ten máis cousas que eso, e a cuestión da escala, por exemplo, nunca se discute, se parece que os rendimentos crecientes a escala, moi ben, vamos a discutir un pouco desto, se é así, porque se leen uno, por exemplo, a Borsodi, un economista agrario de principios del siglo XX, da Tugly Civilization, por exemplo, outro tipo de libros, dicen, no, mira, a escala está moi bien, pero hai deseconomías de escala tamén, e hai un punto en que los beneficios de la escala se ven contrapesados, por ejemplo, por los costes de distribución. Es decir, si a escala es muy eficaz a efectos de producción, se produce más barato, pero muy ineficaz a efectos de distribución. Por eso no hay una panadería solo en Madrid que produzca pan barato para toda España. No, pues, decir, muy bien, el pan saldría baratísimo, pero hay que ir a buscarlo, hay que transportarlo y al final no compensa. Al final compensa tener una panadería al lado de casa. Esa é a cuestión da escala. Entonces, es decir, e isto da escala que critica a Borsodi se pode aplicar aos estados ou non? Hai ventaxas de escala na integración política ou non? É un debate que a mí personalmente me fascina, un debate teórico, tampouco ten maior relevancia na vida cotidiana, pero son debates teóricos que temos así os austriacos, así que nos gusta barrenar destas cousas, discutir destas cousas, bueno, pues vamos a discutir desto e aplicalo aos temas de... Empecé a estudiar isto, recobrei os vellos autores, a Leopold Kohr, moito lle gustaba os austriacos vellos, e a David Kohr lle encantaba, e agora, claro, a Leopold Kohr nadie o conoce, The Breakdown of Nations, o sea, está traducido fai pouco ao español, é algo así como a explosión de las naciones ou a rotura de las naciones, explicando la ventaja de la pequeña escala, e seu discípulo Schumacher, Fritz Schumacher, el pequeño es hermoso, será máis conocido, pero se encontra a veces en librerías de vello, pues a €1, €2, se topades comprades, porque é o que foi popularizado. A Leopold Kohr non tanto, pero isto sí. Leopold Kohr tamén ten un libro que se chama The Breakdown of Britain, recordando a tese dos vellos Little Englanders, os pequeños ingleses, que querían unha Inglaterra sola, como Chesterton, por exemplo, querían Inglaterra sola, sin Gales, sin Irlanda e sin Escocia, e sin imperio, sobre todo sin imperio. E esta xente bebía de aí e tal. Entón ten un libro que se chama Big Down of Britain, querían volver a Inglaterra fragmentada. Entón, esta xente como non se conoce e tal, porque os austriacos antigos gustaba moito del, e porque ahora volvín a repasar así as cousas, vin algún libro, vin o que citaba antes Óscar de como se chama esta xente toda de Jones, Eric Jones, El Milagro Europeo, pois ten outro libro que se chama Crecimiento Recurrente, eso non me gustou tanto, pero bueno, vai na mesma liña. Eric Jones, John Batchelor, que é un politólogo que nadie conoce, ou casi totalmente esquecido, e ten uns libros preciosos, ten traducidos ao español, ten dous, Los orígenes del capitalismo, e ten outro que se chama Los fenómenos revolucionarios, os dous son fantásticos, a mí me gustan muitísimo. De feito, se estudio tamén a revolución, é por Batchelor, que me influiu muitísimo. Pero despois tamén, claro, Joel Mokyr, está traducida unha cultura, ten varios papers tamén incitando isto, de la fragmentación política, se debe ao don Rubén Zorrilla, que tampouco é moi conocido, que tamén ten un libro parecido deste tipo de cosas, que o éxito europeo é non haber Estado unido nunca. Nunca. Ahora levamos 30 anos de máis ou menos unión, así nos vai. Porque nunca, dicen, el Imperio Romano, perdón, non era un imperio europeo, era un imperio parte de Europa, parte de África e parte de Asia. Boa parte de Europa non está, nunca estuvo unida. E iso é o éxito. Entón vai explicando como nos tempos vellos que decía Óscar, que había 1000 unidades políticas en Europa. Na Edad Media, sabedes que me gusta a la Edad Media, cuanto máis alta, mejor, non cuanto máis baja. Cuanto máis alta sea la máis así, máis me gusta a mí la Edad Media. Entonces, es una Edad Media, pues, que tiene muy mala prensa, y yo entiendo por qué, pero tiene muy mala prensa, pero muchas de las instituciones que tenemos hoy se crearon en esa alta Edad Media, en esa etapa de anarquía. Mira que hasta un punto, en Galicia hubo reyes suevos, ¿no? Pero es que hay varios que no se conocen, hay como, ves la lista,
ves que hai unos años que no se sabe. No se sabía quién era el rey. No tenía nadie que le escribiera el nombre. De los godos se ve por Jordanes y por poco más. Es decir, o sea, que tan poco estado debía haber que ni siquiera había un escriba que contara allí quién estaban las cosas, porque faltan años allí. Y puedes comprobarlo. ¿No? Entonces digo, pero muchas instituciones vienen de ahí. La forma de propiedad, incluso por la forma religiosa, incluso en Galicia, por ejemplo, las parroquias, la forma que tenemos de organizarnos viene de esa época. O sea, no es una etapa vacía, y de hecho, tan vacía no pudo estar que llegamos hasta aquí. No hubo un lapso que la gente desapareciera, ¿no? Sino que quedó más o menos así. Viviu, supoño que florecería, chegaría a unha edad necesaria para procrear e criar os fillos, o sea que tampouco sería tanto tempo, non? Entón digo, esa alta Edad Media, unidades políticas florecían, había miles, algunhas quedan, como cando era pequeno, decía, el condado de Sobrarbe e Ribagorza, non sei se algún estudiou isto. Na Edad Media había reinos allí, estudiamos nos tempos antigos, esa cosa sabíamos. Claro, eran pequenos reinos que había nos Pirineos, dos cual Andorra é un reino que queda. Por certo, Andorra é máis antigua que España, bastante máis, e como igual que Mónaco é máis antigo que moitos reinos destes pequenos. San Marino é máis antigo que Italia, é dicir, que non son cousas que nazcan despois para favorecer, sino que cosas que quedaron, porque ou se esqueceron delas, porque estaban nunha montaña, ou eran malas de gobernar, ou que fora así, pero e sobreviviron aí estes. Tamén a xente ali sobrevive, come, hai cerveza nos bares, hai, no? Hai electricidade e hai wifi. O sea, que tan mal non lles vai. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Pueden funcionar países a escala pequeña? ¿Sería deseable eso? Esa es la tesis del libro. Es decir, que si se puede discutir a la pequeña escala o no. Y esto no es tampoco... Mises, por ejemplo, lo apuntó muy bien en liberalismo. A ver, Mises, creo que muchos economistas se quedan con obra económica de Mises. Y todos los austriacos, por lo menos los austriacos de este século, escribían de economía y escribían de política. Mises escribía Acción Humana, la teoría del dinero y del crédito, escribe así estos libros tan buenos de economía, pero también escribe en obra política. Y eso normalmente rara vez ha habido citada en los debates. Liberalismo, por ejemplo, nación, Estado y economía, ¿no? O gobierno omnipotente. Eso rara vez os veo citados. Solo se citan, digamos, as partes máis económicas e para discutir delas. Entón, para mí, por lo menos na obra política, se mostra moi claro al respecto. Bueno, que sí que defende la secesión, total, en liberalismo hasta a sombra. Y no se llega al individuo, dice él, por razones técnicas que no explica cuál, pero defiende que no hay una escala necesaria para el Estado, porque hay una escala necesaria, porque en el mundo conviven estados desde 10.000 habitantes, e creo que ahora, si os quere, se van secesionar San Kitts e Nevis, están no camiño, que xa teñen 20.000 habitantes, van quedar en dúas islas de 10.000 cada unha. Se queren secesionarse, que se parece demasiado grande o Estado. Non? Pues no Estado, na ONU, temos países con 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, e estados con 1.000... Creo que o máis grande ahora é a India, desde o ano pasado, 1.500, 1.600 millóns. E China por aí anda. Vale. A pregunta é, un habitante dun microestado, poñamos algún estado europeo, San Marino, Andorra, Liechtenstein, ten algo que lle falte por non estar na unidade grande? Porque non penso nos estados, obviamente, claro, Xi Jinping manda máis que o cónsul de Andorra. Manda bastante máis, vale? Pero Xi Jinping sí, pero el paisano, os que vin eu esta semana que estuve ali, os paisanos dali, que está ali nun bar tomando unha cerveza, que me invitaron ali unha cerveza. Había cerveza de todas as marcas, e había whisky, e había comida de todo tipo. Digo, este paisano, que le falta que tenga el chino? Que le falta el personal? Si, o cónsul xa sei que manda máis el Xi Jinping que el cónsul. Xa sei que o que el gran duque de Liechtenstein. Xa sei que manda máis, e tamén lo llaman a los foros, e el G7, e los G20, e estas cosas que todas. Pero o paisano, que a mí que me importa a xente, non me importa o poder político, que lle falta? Que non ten? Igual o wifi máis lento, non, o wifi andaba ali ben, o sea, non era como era, o sea, que lle falta ali? Pero digo, non lle falta de nada al paisano, ten de todo, e produce o que produzca, despois compra e vende en outros países o que necesite. Además, esta lógica que apunta a mí, un estado pequeno pode ser proteccionista? Non, porque primeiro porque non hai moitos deles,
e isto séntese, teñen industrias, pero claro, unha industria que non poden consumir eles. Por exemplo, os países Suiza ou Liechtenstein teñen industrias de alta tecnoloxía en cuestións médicas, por exemplo, de dentistas e cousas destes, tecnoloxía moi sofisticada. A xente pensa que viven só dos bancos, non viven só dos bancos. Pero claro, se eu fabrico máquinas para dentistas, en Liechtenstein que habrá 50, 60 dentistas. Non van a fabricar só para eles, teñen que vender a todo o mundo, e de feito, moitas máquinas de dentistas do mundo son en feito, multinacionais. Son feitas en Liechtenstein ou en Suiza ou en un país destes pequenos. Pero claro, se queren vender, teñen que abrir, pero se queren, eles saben que non teñen unha agricultura diversa, poden ter agricultura unhas patatas, unhas cebolas, o que sea así, para cultivar eles, pero a maior parte dos insumos, aceites, comidas, tal, non o poden criar ali, entón teñen que comprar del mundo. A roupa non a poden fabricar ali, todos os aparatos que teñen non os poden fabricar ali, entón teñen que comprar e vender a todo o mundo, e para comprar e vender a todo o mundo teñen que ter unha moneda sana.